إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ميدوغ درسغا ألون واقع دكما همجي فاوا موضوع كي دعاء طرد الشيطان ووسواسه. شيطان آگے وسواس تکون رکعت روما قرآن دعاء تکا ادکیانے ذکرتا. من موضوع كي ألون من بارا مهم موضوع يعني ألون من کے دیرولم کے حیاتو کے ایک ہی وابوت توگا شیطانا کے وسواستا ایک ہی گوگوتاں ألون من لاغنے کورمتی وے نمازو گیا ادی صافتا ہرم گیا ادی انوم وابوت توگا بس ألون من شیطانا کے وسواستا کورمتی وے گندے نما بس مؤمنکا افد وسواستا کا آمدوگا عمل کرم بھی گوئی اللہ سبحانہ وتعالی ونی کیرت قرآن کا بیان کو دفاف ہمیں مفد وسواس علون من جہیں ہندو علون من کی اللہ سبحانہ وتعالی کے می ہدایت کے متی کا تبی بیکم کا وانما اے شیطان کا علون من اے شیطان کرمندا اندگلوں علون من سلام وان مگا کی وربس فصیح مگے اللہ سبحانہ وتعالی وحی کو رب فوے وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. معنی کہ تیابامی ہننا شیطانہ کے فراتم وسواس جنما کدے فانا شیطانہ کے فراتم وسواس لاغن جنما فاستعذ بالله اللہ سبحانہ وتعالی کے حضرتم رکعت ربون دی رکعت رکدبون دی دعا کراش اعوذ کیاش فاستعذ بالله اے الہ کی سمیع علیم السبا وڈگما ادی مولد دن وڈگما الہ ہم ویما کیرت قرآن کا اللہ سبحانہ تعالی می انگونی شیطانہ کے وسواس جہے ہندو عمل کرم بھی گئی افاق وحی قربانی ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الله سبحانه وتعالى تقوى برب إله بروت وميها إنا شيطانا کے وسواس لاغن الجنم إنا الله سبحانه وتعالى هندما کرتے حساب إنا එකමුග කුරියක් දාමි මගුෆෙනි ඒනාගේ ලෝහුළුවේ මේ බස්ෆුලගේ මුරාදුගා බයි මුෆස්සිරුන් විදාලවනි إن المتقي إذا أصابه نزغ من الشيطان تذكر وعرف أنه معصية. تقوى بريبا ميا شيطاناگ وسواس لاغن الجنما شيطانا إنه وسواس ده دوغا إنه تقوى بركم کے سبب إنه الله سبحانه وتعالى هدما كرما إنه يهندام بأدي شيطانا ده وسواس کی اردو مکا فافے کا غراغ تمٹ دے دعوت کا نگے دیں ایکم اینا دروے اللہ سبحانہ تعالی مرد من اینا اکبا وگندے نبت اخون شیطان امر کرنی اللہ سبحانہ تعالی مرد مشا فاحش عمل تکرما ای لہ وحی قربا فوے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء شیطانات یبامہن وعد قراكن كشوري فقير كمي ادي امر قرني فاحش عمل تكشه والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الله سبحانه وتعالى تيبامنا وعد ودگم فابني مغفرة فاف فسوما ادي الهو ديلتي وانت فضل وانت وركمي هين آياتك الله سبحانه وتعالى وحي قرني يا ايها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. اے ایمان میں جمیسا کنے شیطان آگے فیاورتو کتی بیامیہوں تبانواشے ومن یتبع خطوات الشیطان شیطان آگے فیاورتو کتی تباوامیہن فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ہم کشوروں
e shaytana amuru kurakan kashawari fahish amal taka munkarat takashe emima lobete akhun mi shaytana ge waswas takun alon men salame bumattaka Allah subhanahu wa taala ge hazratun rakkateriko devungedi dua kurma Quran ga mewani angawaf mi shaytana ge waswas alon men kurmet vedan alon men ge aqida ge visnu mugavis alon men ge taharatu gavis namatuga huttawa shaytana as waswas dekan hadis fulta kun engigende megen bike kantattakam midarus ga alon balale veto balana egotun Abu Hurairah radhiyallahu anhu gariyun riwa begembe मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रवाफ़े याति शैतान अहदकुम फयकुल त्यबा मियोंगे तेरे में कहते शैतान ऐस वसवास्ते में बुनाने ते मन खलक़ समा उडु खल्क़ कुरवी काको है ये मन खलक़ अर्द बिन खल्क़ कुरवी काको है ये फयकुल अल्लाह देंगे मैं बुनाने अल्लाह सुब्हानहु व तआला है फयकुल मन खलक़ अल्लाह देंगे हिंदू शैतान वसवास्ते में बुनाने मुझे नमा अल्लाह खल्क़ कुरवी कुम फरातेंगे فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسله مفدان هنا جهت شيطان وسواس ده فشاء في نما تبع من بناه شكمه تمام من الله تعالى كلام رسول إمام بجيمة أدي بر رواية توقف فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي شيطان إنسان جهتو كام يفد من ذا وسواس تا ekachafo anakache mihim visnuwa demun gos emfan Allah khalqu kurabbi farataki ko bato sual qura hisab waswas tak gina ko finama tebami hun a'udhu kiyashe adi ekamun hutta dashe e visnun takun duru ekki bawash hemme ma a'udhu kiuma irshad devwa fave adi lobta khunna aftun mifada waswas tak hiton erima ekama me du khamboduwe e waswastan hitan arati itimay mundagu wanama ei ege zaatuga hori heve egotan e derave kamboduwane waswastan awmun ekama meduga undagu taken evani ei timage hituga iman kamuge mativeri kamu ibn abbas radiyallahu anhu ma garun riwaye gembe ekadevan vidaloni jaa rajulun idan nabi sallallahu alaihi wasallam faqal miya qas nabi sallallahu alaihi wasallam garuga den nabi ya rasulullah اے اللہ کے رسول ان احدنا یجد فی نفسه يعرض بالشيء لان يكون حممة احب الیہ من ان يتكلم به ہر من ترے میہ کا اینا کے ہتن یارا کھنتتو کے وہاں کا دیکھما ور اینا ادا کے ngали කොලක වෙගෙන් දියුමස් اینا ما හිංගම ජේකම එක්කම का බයිෆාරවේ एक माने कि ए वहां का दक्कन नुतनवस्वे उंदगुवा फदा باي كان كان الله مدوغا عقيده يا مدوغا شيطان سيتانge ببدي هندو حديث قراني الله اكبر الله اكبر الله اكبر تيم فهر تكبير ودال مفوغا حديث قراني الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه شيطانage nubarevun nikametiko derakon ei waswasekam bekani levvi Allah hamdu kurame em shaytana alon man hitam mi arwa takechki e waswasekkam moment takunna engun ei timamen nutana waswegen ekama medu kambodu akamekkan hitan erumaki eives hama hagigi iman terikamuge natija mifadam wa idan hadith ultake bori miga alona faha kollum benwa nukta ki babata khum shaytana as mistakum maghfurat da masake kore adi miedu alon menge mujtamaga duniyege eki kankoltoga hinga shiruka kufuruge eki amaltan alon menge goti gedora sitting room tereya film taka silsila toge gotuga fenna mundahenduge shaytana ge waswastan adi ma fasiha begende mifada game taka kulivarutaka film taka silsila taka ekuga aqida ge iman kamuge kamfulen nemmi ha engewani warabbodu kamuka ena hisab visnam faran teden em vejena ma Allah khalqu kore bikum faraten hiye kamalona mu'minun nangenge Allah ki khaliqukam khaliq ufadde bi farataka makhluq ke nukiyeneka em ve ma lobet akhun alon men Allah ge hadrat ar-rujuu ave alon men ilah ge hazratun rakkat erikan edi shaytana ge e waswas takan alon men fursatu nudinu ei ego emme bodu hallaki ehni efada visnun tan egota takuraro mun dana mega kolen
biten nujene dos kolokon ena din du kolla hisaban ena ge shakwata waswasta bodu gen dane e waswasta ke ena muri bodu balimadu kam ekkamu ga gen dan eta baya kolona muttamo ga batibi mifada waswasta ginai famami mi hame ka aqida ganu namada taharat wudu kuran bangi govima wudu kuran fashamiha jamaatu ga namadu nimiki kuranto mi fatis namada wudu kurame iru ara iru ga sena wudu kon nunime shaytana edani e faakhane salamen no eta terega miha taashe furma ni egotakes deenuga taharata tahiru man anga fawa usulanno ehem bima namada mutta ves as shaytana waswas dekan hadisul takun enge adi efada waswas takame do alon man amalu kuram vi geves man nabiy sallallahu alaihi wasallam ni bayan ko devaf ekale ge faanu ge ariham miya ko as den nabi الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته ميك واشكوا كنا نماذج هوتا إينا ك نماذج وضوء قلة فدكوم كامه إينا كورمت في كما ميها كان هيوانا ما دين كيلن هي هذا إفدان إينا هيوانا هندو حديث كورباني لا ينصرف تبع ميوترن يكاكوبس نماذج دوكو فنوداوش كمه حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا අඩෙන් ඉවෙන්දෙන් නුවත වහෙත් තුවන්දෙන් නමාදු දූක ෆනුදා හොෂකම හැබැයි වය බේරුවීම යගින් සතෙක් පසන් යගින් වය බේරු වෙජ්ජකම් එහෙම වෙජ්ජනම දෙ මුදු ගෙලිෆා හුන්නා එකම් වය බේරුවෙන් හීවඤ්ඤාමොන් එක්ගොතක වෙස් නමාදු දූකෆා නුදාෂ වය මියුන් සුවාල් කුරයිමා හැබැයි හීවේ වය බේරුවන්ගේ බයිය කියන සර්විස් කට රුජීෆෝන බයියෙන් එකම් ලොබත අඛුන් මිෆද බොඩු බයියකි ඒ එක්ගොතකවස් ඒනාය වෑබේරුම්ගේ බයියනු මෙජෙනකි ෂයිතානගේ වස්වස් එන ජීෆව බයියකි එහෙම වීම ඒනාගේ අලුකම් දූකොෆ දානම එනන් එදෙවනි ෂයිතානගේ මගුන් ඒ හිසාබුන් දැන් ඒ කමුන් එනන් අරගන්න වෙන ගොතෙන් නුවන එහෙන් හදීස් වල ගවනි උස්මාන් බින් අබිල් ආස් රදියල්ලාහු අන්හු නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරිහා වඩාගෙන දන්නවනි ඒ අල්ලාහගේ රසූලයි إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي تمنّك نماذ الشيطان آس هرس على نماذك كيما سورة بس أولي حسابت تمنّ بسواس تبدوج مي أصحاب بيكالو كاس دنما سواد أبي تخون ألون من نماذن أرافينما ألون من كيا سورة تمولوادما ألون من كورنجي فوري كانكان هندان كودينما كم مهم بس نمّنجي كمين وجنما إكان هندان كودينما إكان كان هندا إم بس نتيجنا مدر نماذو نيمكين غروان كيوان إنم بيجو هندان كودينما نبأ كنتتك دنيا بي كنتتك هندان كودينين إنه وسواس ندوينما هيو كنتتك ذكر كورم بيجو هندان كودينما بس نماذو كي وسواس ذكر تكون إنه بيرو كوران باي ميهم ألون دننا එවස් නමාද කුර්සජිත නොකර නොකරවේ කොම්මෙ නමාදක් ගාවස් ඒ නමාදු නිම්මමුගේ කුරින් යන කුර්සජිත ජහන් ජේකමක මේ නමාදු කුරුම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගන්න දෙවෆා ගොතෙන් නෝ මේ ෂයිතානගේ වස්වාස් එහෙම වේම මේ සහාබිය නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවනි ذاك شيطان يقال له خنبز එකම විස්නාවදන ෂයිතානගේ නමත් දන්තෙන් ඊතුර කදෆන් بيان كودن أي خنبذة كيونو شيطاناي مي خنبذة أدي أنوم سكادا أتا شيطان نمادن هن ميها وسواستنو من أنانه حديث قرآن فإذا أحسسته أي شيطانا کے وسواستن أسكن يوساس جنم وسواست جاي هندقوان فشافنما فتعوذ بالله منه شيطانا کے كبان ركعات ركعن دي أعوذ كياشه وَدْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا أدي تباغ وَيَفْ فَرَاتَ تِمْفَرُ تَفُلُ كُلَّشَ تَفُلُ كُرُمَكِي وَيَا اكوغا كُودا 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 أسرا اكوغا فُمَلُ هي فتان تِمْفَرُ فُمَلَ شدن عثمان بن عبد العاص رضي الله عنه بدالني تمنى يفدان عمل كرمون وسواس تكندين هنگجي همين لوبت اخون ألوغن من نماذن أريرغا ألون من قرآن كيوان تبيرغا ذكر قرآرغا شيطان أنانه مدقو قرآن جاء كهانه هيروانه تن ديشين دعينا مدقوانه نكمل ويسنا ودنا قرآن كيواميها
ಫುರ್ತಮ ಕುರ್ಆನ್ ಕೀವಂ ಫರಾ ವಗುತು ವರಂ ಉಂದಗುವಾನ್ ಬಲಂ ಉಂದಗುವಾನ ಕಿಯಂ ಉಂದಗುವಾನ ಇಶಿಂದ ಇನ್ನ ಉಂದಗುವಾನ ಕುರಂಜೆ ಕಂತತ್ತಂ ಗಂದಾಮ ಉಂದಗುವಾನ್ ಏನೆ ಕುರ್ಆನ್ ಕೀವಂಗೆ ಅಡಂ ನೋತೆ ದಿಕುರು ಕುರೆಂ ಫಶಿಮ ಶೈತಾನ ಕಾದಿರು ನುಹುರವೆ ಏಮೆ ಕುರ್ಆನ್ ಕೀವಂ ಫರಾ ವಗುತು ಶೈತಾನ ಏನ ಉಂದಗು ಕುರಂ ಫರಾನ ಏನ ಹುಟ್ಟಾನ ಫ ದಿಯುಮಂ ಎದಿ ನಮವೆಸ್ ಬ್ಯಾಗಡೀರೆಂ ಹಾರ ಕುರ್ಆನ್ ಕೀವಂ ಇಂದೆಜ್ಜೆ ನಮ ದೆಂಗೆ ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ಮಜ್ಲಿಸ್ಗ ದೆಮಿ ನುಹುರವೆನ ಶೈತಾನಕ ඒසම් ෆරංගේන ඉතුරු බෑගඩීර ගඩීර දෙගඩීරෙන් කියවගෙන සේනක උඳගුලෙ දෙන්නුවාන මේ අමලී ගොතුන් අලොන්වන කුරවිදානකම ඉහසස් කොල්ලන් ෂයිතානාගේ වස්වාස්ත ෆිලා දාකන් අලොන්වන එංගෙන් දාන කුර්ආන් කියවන් අලොන්ව ඉන්නරුග අලොන්වගේ حالتا මෙදු විස්නා ලෑෆිනම් මිෆද එතක්කම සුන්නතුග වාරිදුගෙන් ඇසවේ ෂයිතානාගේ වස්වාස්තකුන් ಅಳೋಣ್ಮೆಂಗೆ ನಫ್ಸು ರಕ್ಕಾತರ ಕುರ್ಮ ಕುರೇದಾನೆ ಕಂತತ ಎಫದ ಕಂತತ್ತವಗೆ ತೆರೆಗ ಅಳೋಣ್ಮೆಂಗೆ ಗೋತಿ ಗೆದೊರಕಿ ಎತಂತಾಗೆ ಬರಕ ಕೆಂಡಿ ಫಾವಾ ಎತಂತಾಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಿಕುರು ನುಕುರವೆ ಎತಂತಾಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಹಿ ಕುರವಿ ಕಂತತ ಕುರವೆ ತಂತಂಕಂಗ ನುಹದು ಮಬ್ಬನ ಇರ್ಷಾದ್ ದೆವ್ವಾಫ್ ಇನಫಾರ ಗೋತಿ ಗೆದೊರಕಿ ಎತಂತನ ರಹಮತುಗೆ ಮಲಾಯಕತುಂ ವಡು ಮನಾ ಕುರಾಫದ ಸೂರತ ಫೋಟೋತ ಹುನ್ನ ತಂತನ ವೆಗೆನ್ ಹಿಂಗಾದೇಬ එතන්තනකි සිටින් රූම් තව ගීබ බුන අල්ලාහ් නහි කර වෙතන් උරදුන් තක ෆාෆත කාරාගන වෙතනක වෙගෙන් දේබ අල්ලාහ් නහි කර වේ මන්සරතක සිල්සිලා ෆිල්ම් තක ෆිල්ම් තක ශිරුක කුෆුරුගේ මන්සරත බෙදුම් ගලොන මේ ගාමි දරින් බගුතු හේද කුරේබ එකමකු ෂයිතානාගේ වස්වාසුන් සලාම වුමන් එදේ මීහාය නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙබ්බා ෆවා ඉර්ෂාදකි ඉතර කදන් හදීස් කරවනි ලා තජඅලු බුයූතකුම් මකාබිර තියබෑමි හොන්ගේ ගෝතිගේ දොරකි කබුරුස්ථාන තකෙක්කම ගානු හදාශ ඉන්න ෂයිතාන යන්ෆිරු මිනල් බයිතිල් ලදී තුක්රා ෆීහි සූරතුල් බකරා ඒ ගේග්ගා බකරා සූරෙක් කියවේ ගේකුන් ෂයිතානා ෆිලාගෙන් හිඟා දානෙත එහෙම මදවත අඛුන් අලොන් මෙන්න සිවුරුගේ කමෙන් එස්ෆීනාගේ කමෙන් නොත එකල හොඳකුල වානම බඩුව කුදීෆා මීයා කුගෙනස්ගෙන් රුබියා කොග්ගෙන් අලොන් මෙන්න එකම සලාම වාන කමන් හීවානම ඒකුන් ඊයෙන් ඒ සදාම වානම ගලොන් මෙන්න මණිය දක්කව දෙපෆ වුදු කොග්ගෙන් ගේතරේග ඉෂින්ද කුර්ආන් බකරා සූරේ එක්කොලුන් අනෙකොල කීකම් ගාවානම ඒකේග ෂයිතාන අනුහුන්නඩ කමුගා මි හදීසුලුන් ඒකෙන් දේබා බයි මින් සුවා කුරාන බකරා සූරේ ජහාදීස් රංගලවන්න හේය කීර්ති කුර්ආන ගේතරේ ගඩු ඉවේනම රංගලවන්න කම් තිමා කියුමා එෆද නුවන ඒ කියාමි හැවසේගේ බරකෑ ලබවන අදේ කියා කුර්ආන් ඒ කියවේ කුර්ආන්ගේ සබබුන් ගේතරේ ගෑසේගේ බරකෑ උන්නා කොම්මක ස්ලවත අඛුන් මිෆද දුආතක දිකරු තවගේ තෙරේගා ගිය වන්නේරුගා සලාංගෝමා ගිය වන්නේරු සලාංගෝනම ෂයිතානා එගේ නුවද hinga daanakan hadisultakum engigende ame gota kaam fasha henduga bismi kiyuma allah zikru kuruma ehindu shaytanayan enage kiyumuga baaverwin nuwenekan hadisultakum engigende mifada zikru tawteren nidairuge zikru tan himenigende nidairuga nidumge korin kiyamuri zikru tawterega wani alonmen nafsu rakkaateri koddevun edi qur'an du'a tege terega bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfaz bihi ibadaka as-salihin mi du'a ke is nidairu ke adwa mi du'a gamani alage nafsu rakkaateri koddeva adi mi alage nafsu mi alang embure rujua korabba hinduga bes e nafsu rakkaateri koddevan deve එහෙම රක්කාතeri කමන් එදි කුරානේ දුආත ෂයිතානාගේ කිබන් රක්කාතeri කොද්දෙවු මන් එදි කියන්නේ දිකුරුත සුන්නතු ගවනේ වාරිදෆ එෆද දිකුරුතෝගේ තෙරේගා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරන්නේ මන් කරා බිල් ආයතයින් මින් ආඛිර සූරතුල් බකරති ෆී ලයිලතින් කෆතාහු බකරා සූරතුගේ ෆහු දෙයායේ රේගඬු කියාෆි මීහාය රක්කාතeri කමෙක්ගේ ගොතුගා ඒ දෙයායෙන් එමියක ෆුදිගෙන්දේ එබැයි ෂයිතානාගේ වස්වාස්තක එහෙනි එම්වස් හින් නුතනවස් කුරවණි වෙම්මෙහා කමකුන් ඒනන් හුරි ෆුදුන් තෙරි කමෙක්කම්ගා ඒ දෙයායෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ලබ්වයි එමෙ දෙයාතුගේ බරකයි හම එෆදෙන් ආයතුල් කුර්සිය කිවස් ෂයිතානාගේ කිබන් හුරි රක්කාතෙරි කමෙක්කන් සුන්නතුන් සාබිතුවේ අබූ හුරේරා රදියල්ලාහු අන්හු ज़कातुगे मुदा रक्कातेरि कुरबुम फारें हुन्नवनिको तिर्रे मतिन शैताना एस ए ज़कातुम वक्कं कुरंगुले ए शैताना हिफुनु एरुको दे अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु का
ನೇಗೆ ಮೀ ಮುಆಮಲೆ ಮಿ ಕೊರವೆನಿ ಜಿನ್ನಿಂಗೆ ತೆರೆನ್ ಶೈತಾನಕ ಕಮೆ ತಿಮ್ಮನರೆ ದೂಕೊಲ್ಲಂ ಶರ್ತು ಕುರನಿ ಫಾದಾ ಕುರನಿ ವಿ ಕಮೆಂ ಉಂಗಣ್ಣ ದೇನಮೆ ಬುಣುಮು එහෙද ಶೈತಾನ್ ಎ ಮೀಹಾ ಬುಣಿ ಇದಾ ಅವೈತ ಇಲಾ ಫಿರಾಶಿಕ ಫಕ್ರ ಆಯತಲ್ ಕುರ್ಸಿ ಮಿನ್ ಅವ್ವಲಿಹಾ ಹತ್ತಾ ತಖ್ತಿಮ್ ತಿಬಾ ತಮ್ಮಚ್ಚ ನಿದಂ ಅರಾಕಮುಗ ವಾನಮ ಆಯತುಲ್ ಕುರ್ಸಿ ಕಿಯಾ ಹುಶಿಕಮೆ ಎಫ್ ಹೋಗಾ ಏನ ಬುಣಿ ಲನ್ ಯಜಾಲ ಅಲೈಕ ಮಿನ್ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಹಾಫಿಜನ್ ವಲಾ ಯಕ್ರಬಕ ಶೈತಾನುನ್ ಹತ್ತಾ ತುಸ್ಬಿಹ ತಿಬಾ ಆಯತುಲ್ ಕುರ್ಸಿ ಕಿಯಾ ಫೆನಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಆಲಾ ಗಅಜರತುನ್ ರಕ್ಕಾತೆರಿ ಕನ್ ತಿಬಾನ್ ಹುಟ್ಟೆ ಅದ್ ರಕ್ಕಾತೆರಿ ಕೊದ್ದೆವಾನೆ ಮಲಾಯಿಕತ ಕುವೆ ಅದಿ ತಿಬಾಯ ಹೆಂದುನು ವಂದೆನ್ ಶೈತಾನಕು ಕಾರ್ಯ ನುವಾ ಹುಟ್ಟೆ ಮಿವಾ ಅಬೂ ಹುರೈರಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಮಿ ವಗು ಕಲೆಗೆ ಕಿಯಾ ದಿನುಮು ಅನಿದ್ದು ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಅರಿಯಗ್ಗೋ ಸೆವಾಕ ದೆನ್ನಮು ಹದೀಸ್ ಕುರನೆ ಅಮಾ ಇನ್ನಹು ಖದ್ ಸದಕಕ ವಹುವ ಕದೂಬ್ ಏನ ಕದೆಗೆ ಫನಂ ಎಹದಿ ತೆದೆಕಮ ಏನಾಕಿ ದೊಗುವೆರಿ ಶೈತಾನಾಯ್ ತಾಲಂ ಮನ್ ತುಖಾತಿಬ್ ಮುಂದು ಲಯಾಲಿ ಥಲಾಫ್ ಫಾತಿ ತಿನ್ರೆ ತಿಯ ವಾಕ ದಕ್ಕನಿ ಕಾಕಾಕಂ ಕದೆಫನ ಎಂಗೆ ವಡಾಗನ್ನವ ಹಿ ಅಬೂ ಹುರೈರಾ ಹದೀಸ್ ಕುರನೆ ದಾಕ ಶೈತಾನುನ್ ಐ ಶೈತಾನಕ್ಕೆ ಎಮೆ ಫಿತ್ರು ಝಕಾತುಂ ವಕ್ಕಂ ಕುರಂಗ ಶೈತಾನೆ ತಿನ್ರೆ ಬಂದೆ ಅಬೂ ಹುರೈರಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಹಿಫುನು ಎ ಕೊಮ್ಮೆ ರೆಗ ಸೇನ ಆದೇಸ್ಕೋ ರೋಯ ಹೈದಮುಂ ಏನ ಸಲಾಮ ಏನ ದೂಕೊಲ್ಲವ್ವ ತಿಮ್ಮನರೆ ದೂಕೊಲ್ಲಂ ಏನ ಮುಜುರೆಕ್ಕಂ ಗೇನ ದಕ್ಕಿ ಫಾದಾ ಕುರಾನಿ ವೆಲ್ಮೆಂ ಗೊಂಡದನು ಎ ಇಲ್ಮಕಿ ಮಿಬೆ ಆಯತುಲ್ ಕುರ್ಸಿ ಕಿಯಾ ಫಿನವ ರೇಗನು ಶೈತಾನಕು ಎಮಿಯಾಕ ಖಾರಿ ನುವಾಣಕಂ ಅದಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವನಿ ಸದಕಕ ಏನ ಎಬುನಿತದೆ ಎಮಿಮ ಎ ಶೈತಾನಕ ಬಹೆನ್ನು ಗಳೋನ ಮಿತದು ಕುರನಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎ ಶೈತಾನ ಎಬುನಿ ಬಸ್ ಆಯತುಲ್ ಕುರ್ಸಿ ರೇಗನು ನಿದಂ ಉಶೋತಂ ಕುರಿನ್ ಕಿಯಾ ಮೀಹಕ ಶೈತಾನ ಖಾರಿ ನುವಾಣೆ ಬಸ್ಸುಲು ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರನಿ ಏತೆದು ಬಹೆಕ್ಕಂಗ ಹಮೆ ಫದಾಂಗ ಆಯತುಲ್ ಕುರ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಕಂಗ ವಾಕ ದಕ್ಕಾ ಎಂದು ಕೊಮ್ಮೆ ನಮಾದಕಫಹು ಆಯತುಲ್ ಕುರ್ಸಿ ಕಿಯಾ ಮೀಹಾ ಸುವರುಗೆ ವನುಮಾ ದೆಮೆದುಗವನೇನ ಮರುವುಮೆ ಹದೀಸುಳುಗವನೆ ಎಬಹಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಫರುದು ನಮಾದಕಫಹು ಆಯತುಲ್ ಕುರ್ಸಿ ಕಿಯಾ ಮೀಹಕ ಏನಾಯಂ ಆಖಿರತುಗ ಸುವರುಗೆಗೆ ಮತವೆರಿ ನಿಯಮೆಂ ಹುರಿಕಮ ಬೆಸ್ ಸ್ವಹ ಹದೀಸುಳುತೋಗ ಆದೆ ಮಿಫದ ಬಸ್ತಗು ತೆರೆಂ ಅನೆ ಬಸ್ಫುಳಕಿ ನಬಿತ ಅಹುಂ ಅಲೊನ್ಮೆನ್ ರೇಗಂಡು ನಿದಂ ಒಶೋತುಮುನ್ ಶೈತಾನ ಆಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಯಗೆ ಫುಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಗ ತಿಂಗೊ ಜಹಾ ಕಮುಗ ಸ್ವಹ ಹದೀಸುಳುತೋಗ ವಾರಿದುಗೆ ಹೆಸವೆ ಏನ ಹೇಂದು ಬುಣ ಮುಂದೆ ತಿಬಾಯ ದಿಗು ರೇ ಎಬೋತೆ ಅದಿ ಬಾಕಿ ತಿಬಾ ನಿದಾಶ ದೆಂಗೆ ಶೈತಾನಗೆ ಕಿಯವೆದಿ ಎ ಗೊತ್ತಕ ಫುಮೆ ಮುಂದಾಕ ಮುಗಾವೆ ದೆನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರನಿ ಫೈನ್ ಇಸ್ತೈಖದ ಫದಕರ ಅಲ್ಲಾಹ ಇನ್ ಹಲ್ಲತ್ ಉಕ್ದತನ್ ಏನ ಹೇಲ ಅಲ್ಲಾಹು ದಿಕುರು ಕೊಫಿನಮ ಹೇಲಾಗೆನ್ ಕಿಯ ದಿಕುರು ಕಿಯ ಫಿನಮ ಏಗೆ ತೆರೆಂ ಎಗ್ಗೊ ಮೊಹಿಗೆಂದೆ ಫೈನ್ ತವದ್ದುಅ ಇನ್ ಹಲ್ಲತ್ ಉಕ್ದತನ್ ಏನ ವುದು ಕಫಿನಮ ಏಗೆನ್ ಎಗ್ಗೊ ಮೊಹಿಗೆಂದೆ ಫೈನ್ ಸೊಲ್ಲ ಇನ್ ಹಲ್ಲತ್ ಉಕದಹು ಕುಲ್ಲಹ ಏನ ತೆದುವೆ ರೇಗಂಡುಗೆ ನಮಾದು ಕೊಫಿನಮ ದಮು ನಮಾದು ಕೊಫಿನಮ ಎ ಹುರಿಹ ಗೊತ್ತಂಗೆ ಕೀಗ ಮೊಹಿವಿಗೆಂದೆ ಫ ಅಸ್ಬಹ ನಶೀತನ್ ತಯ್ಯಿಬನ್ ನಫ್ಸ್ ದೆಂಗ್ ಏನ ಹೇಲ ಹಿಂದುಗ ಏನ ಫತಿಸ್ಕುರ ಹಿಂದುಗ ಏನಗೆ ನಫ್ಸು ಆರೋಕಮ ತಾಜಾಯಕುಂಗ ಏನ ಫತಿಸ್ಕುರೆ ಏ ನೂಣ್ಣಮ ವೈಲ್ಲ ಅಸ್ಬಹ ಖಬೀತನ್ ನಫ್ಸಿ ಕಸ್ಲಾನ್ ಏನ ರೇಗಂಡು ಹಿಂದು ಹೇಲ ಅಲ್ಲಾಹು ದಿಕುರುಕೊ ವುದೂಕೊ ನಮಾದುಕೊ ನುಹದ ನಮಾದು ಅಳಾಫ ನಿದಂಗೊ ವೆಜ್ಜನ ಮದ್ವೆ ಹದೀಸುಲ್ ತಗವನಿ ಇರು ಅರಂದ ನಿದಂಗೊನ್ನ ಮೀಹಾಗೆ ಕಂಪತ ಶೈತಾನವನಿ ಕುಡಕಮುಗೊಸ್ಸೆ ಹಿಸಾಬನ್ ನಿದಂಗೊ ಫತೆದುವ ಮೀಹ ಏನಗೆ ನಫ್ಸುನು ಬಾವೆಗೆಂಬ ಖಣ್ಣೆಫೆಗೆಂಬ ಮೀಹಗೆ ಗೊತ್ತುಗೆ ಎದುವ ಸೇದ ಕುರಾನೆ ಹೇಮ ನಿಕಂ ಬಿಸ್ನಾ ವಡಂಡವ ದುವಾಲು ಕಣ್ಣೆಫೆಫಾ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾ ಹೆಣ್ಣು ಎಫಾ ಫೂ ಎಫಾ ಹುಣ್ಣಂಜಾಮುನ್ ತಿಮಾಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಅಮಲ ಅಮೆದು ವಿಸ್ನಾದ ಫತಿಹು ತೆದುವೆ ಬುಣುತೋ ಅಲ್ಲಾಹ್ ದಿಕುರು ಕುರಿಂತೋ ನಮಾದು ಕುರಿಂತೋ ಮಿಕಂಕಂ ಕುರಾ ಮೀಹಾಯ ಮುರಾಲಿಕಮ ತಾಜಾಕಮ ಆರೋಕಂ ದೆವ್ವ ಶೈತಾನಾಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಂಗ್ ಏನ ಸಲಾಮೆಕ್ಕೊ ದೆವ್ವಾನೆಕಂ ಹದೀಸುಲ್ ತಗಾವೆ ಹಮ ಮಿಫದಾನ್ ದೆಂಗೊತಿ ಹೆಂದುನ ಹವೀರುಗೆ ದಿಕುರು ತಕ್ಕಿಯು ಹೆಂದುನ ಹವೀರುಗೆ ದಿಕುರು ತಗ ಮುಳಿಂಬೆಸ್ವನಿ ಎ ದೋಸ್ ಬಾಜ್ಯವೆರಿ ಕೊದ್ದೆವು ಮಾಷಾ ನರಕ ಮುತ್ತಿ ಕೊದ್ದೆವ ಸೋರುಗೆ ವಂತವೆರಿಂಕಮುಗ ಲೆವ್ವುಮ ಕುರಾ ದುಆತ ಅದಿ ತಿಮಾಗೆ ಜಿಸ್ಮುಗಯ ತಿಮಾಗೆ ದಿರಿಯುಳುಮುಗ ಆಫಿಯತುಗೆ
دلهيوكن ديفو من ذكر دعاتا مفد دعاتا وترجعني اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ونقترف على نفسي سوءا وأجره إلى مسلم مدعاء مانكي غيبغا فريفا كنتت مولدن ودگم با إله أدي اسمه غسوا مثال النتي أدتك بين خلق كرفينا أدي e ilahu fiyawa hagwegen alukam bebe ehen ilahu ko nuwakam alu hekiwame aluge nafsuge nubakamunna shaytanaya enage shirkuge nubakamun ala rakatari ko devandeve a'udhu bika min sharri nafsi iba ilahuge hazratun timange nafsuge nubakam rakatari ko devande dua korme wa min sharri shaytani wa shirki ati shaytanaya enage shirkuge nubakam rakatari ko devande dua korme mi henduna haviruge duata mi fanda duata utereng henduna haviruge dhikruta uterega lobete akuna aktum nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis koragani mi dhikru la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mi dhikru sateka faharu kiya miya kanat lahu adla 10 riqab ena diha alum minimum kurifat darmiya thawabena libene wa kutibat lahu 100 hasana wa muhiyat anhu 100 sayyi'a ena sateka fafa fusade wa adi sateka hyokan liwade wa kanat lahu hirzam min ash-shaytani yawmahu dhalika hatta yumsi adi eduas ena irosumad danden shaytana ge kiban ena edu hatardamena rakateri kodevana em adobete akhun alon men sihuru ge kame waswasen adi enume sundagude jeefama miha hendunu fatisnama adafauga la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir sateka faharu kium shaytana ge kiban rakateri ko devane kamuga men hadis korabaf hama mi hadis uduga bani adi evre heyokama gen amiya kunuwe e dhikru evre gina ki mi hennuni emma sateka faharu fores gina mi dhikru kurambi te befulun dunyavi kankamuga uluwa henduga kasrat da henduga wazifa da henduga kiyavan da henduga bazar da henduga kuriha kamega magmati ge goti ge torge me hingamun da henduga ves adi te befulun libe komme huswagote gasama mi dikuru ginan kiyamvi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir hame fadan labate akhum al mu'awwidhat इखलास फलक नास 3 सूरे ngaloon men dihe baun kiya fada mi 3 सूरे komme namada ka fakiuma heduna haviruge dikurtoga kiuma nidum ge kurin e 3 सूरे kiya atafume muli gaga onguluma ki sunnate adi e surette ki e rakateri koddevun edi ruqiya ke gotuga nabiya sallallahu alaihi wasallam vidalum de suretake vima alon menna shaytana ge waswase jehenama alon menna shakkutaka waswasta gina vejjenama amalu qur'an ge sunnatuga war furiyame mivani bayan ko devwafa alon men mikantata qur'anama alon menna shaytana as undagu kurumuge magen ena kannei komme meka shaytana undagu qur'an ekam e undagu don rakkateru mangoti a'udhu kiya Allah subhanahu wa ta'ala hadumako demme midenne vidhikurutak ki ummati ga alon menge dua seda kollu هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته